yabihakanye. Miss Uwase Muyango yahakanye amakuru yavugaga ko video imaze iminsi icaracara ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Twitter, ari video igaragaza y'urukozasoni. Yahakanye amakuru yuko umuntu ugaragara muri ino video y'urukozasoni atari we. Uyu rero Miss Muyango yabaye Miss Photogenique umwaka wa 2019, akaba yarabaye n'umunyamakuru wa Isibo TV. Miss Uwase Muyango rero nubwo rero ibyo byose byabaye bikaba byamaze iminsi bicaracara kuri Twitter, ariko uyu munsi rero twahisemo kubagaragariza uburanga bw'uyu mukobwa Miss Uwase Muyango turabita umukobwa ni umugore kuko ni umugore wa Kimenyi Yves. Ndakeka benshi muramuzi, umukinnyi Kimenyi Yves. Ubwo uburanga bwa Miss Uwase Muyango nkuko mugenda mubibona mu mafoto, umukobwa mwiza cyane vraiment waciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga kubera uburanga bwe butangaje. Yabihakanye. Miss Uwase Muyango yahakanye amakuru yavugaga ko video imaze iminsi icaracara ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Twitter, ari video igaragaza y'urukozasoni. Yahakanye amakuru yuko umuntu ugaragara muri ino video y'urukozasoni atari we. Uyu rero Miss Muyango yabaye Miss Photogenique umwaka wa 2019, akaba yarabaye